lana kwenzakalani njengamanje ithini uhlelo losuku umhlangano uhambe kanjani njengoba sibona abantu namhlanje bebaningi kangako. Namhlanje umhlaka 12 igama lami ngiSibhekela Mfanyana. Namhlanje umhlaka 12 enyangeni ka6 sibe sahlala imashi singabahlali basemjondolo emayelana nokuphikisa we-Pie Amendment Bill ehlongozwayo ukuthi iqede ngamalungelo ethu. Thina sazi ukuthi i-Pie Act ka-1998 okuyiyona esivikelayo thina iyona esiyithembe kakhulu. Mase befuna ukususa lowo mthetho baqonda ukuthi bafuna ukubuyisa i-apartheid ngokubuka kwethu. Sibona kanjalo singathi manje shuthi labantwana basemakhaya ngeke baphinde beze edolobheni. Abantwana nabafowethu abasafisa ukuthola umsebenzi ngeke baphinde beze emadolobheni. Ekubeni benjalo ayikho imisebenzi abayicreate emakhaya. Abantu bathuthele kanje beze emadolobheni ikhona ukuthi ayikho intuthuko esemakhaya. Uma ngabe sebefuna ukuqhubeka lo mthetho bethi bafuna ukusisusa endaweni esikuzona asizokwazi ukumelana nayo. Umuntu owusholile lo mthetho ukuthi uthini kahle umthetho lo mthetho abawubekayo njengamanje bathi akekho umuntu osevumelekile ukuthi akhuphe umhlaba. Uma ngabe ekwenza lokho sekuvume siphasile lo mthetho. Uma ngabe ekwenza lokho uzoyithola esenkingeni yokuthi aboshwe noma ahlawulise imali engango 2 million. Awucabanga umuntu ohluphekile kuma emjondolo usuhlawulisa uzowuthatha. Baphinde bathi uma ngabe thina njengabahlali basemjondolo sithi sifuna ukubamela labantu laba abasuke bese bethula bakuleso simo leso kwabona abahlali bazohlawulisa lo mali ewu2 million baphinde futhi bavalele ukuthi abanayo imali yokukhipha le 2 million. U2 years ejele okanye u3 million. Ungadina nje upresident wabalula indaba zokuthi awukho umsebenzi ozovela amagaba abantu bokufika mhlawumbe ngasiqalisa le nto ekanjalo ukuthi ayikho into bezokubuyela uma ngabe ukuthi kuhamba abantu ngicela sabona isiqalisa indaba kanjalo. Okay, isibonelo zosikhombe eduze nje isibonelo nje baze asho kanjalo kuthi uhulumeni waseGhana kubalandile abantu abakhe baseGhana abawu300. Sibuza umbuzo oyi1 ukhona yini umsebenzi o300 ovelile sithi behambe labantu baseGhana? Ilobuzo sinawo njengamanje ukuthi since abantu baseGhana behambile amathuba omsebenzi awu300 akhona na avelile. Abantu base South Africa abawu300 bawatholile namathuba omsebenzi sekuhambe labantu abawu300. Mhlawumbe babalula indaba zokuthi kade lapha eShewe ukuthi wasefikelwa usizi mangabe bona abantu abamnyama ukuthi begcwele lapha. Mhlawumbe unako nolwazi ngalo noma mhlawumbe ungathi ukuphawula mhlawumbe malana nalo daba lolo kulaba bafesi baseShewe ukuthi ngicatha basemalawa mangaphosisi abaseShewe road lapha abafuthi abathi balinda amabhasi azoba ya isimo sona asisihle kahle. Mina engaphawula ngakho ngabantu bokufika besizocela thina ukuthi umphakathi awungayithatheli izandla akungabi khona amathuba abantu ababona amathuba okulutha noma okwenza ezinye izinto ngabantu bangaphandle ngoba ezinye izinto esizibukayo abantu angithi labantu bokufika bafika bathola ingxenye abanye basemjondolo abanye bakuphi zonke indawo ezihlukene. Osekubukeka sekwenzeka endaweni abantu sebebheke ukuthatha lokhu laba abantu abahleli khona athi mangabe kukhona into okufika yena ufuna ukungena lapha yana engazange azakhele yena into yakhe. Yebo bahluphekile abantu bakithi ngiyabona. Yebo ubugebengu bukhona eSouth Africa kodwa asithatheni lento siyenze ngendlela efanayo. Uma ngabe isigebengu sibanjwe njengesigebengu noma ngabe kuthiwa seSouth Africa noma ngabe kuthiwa walilizwe asifane igebengu isigebengu akunamehluko. Umengameli kwakhuluma ngendaba yokucwasa basebalula ukuthi yena uyazwelana kakhulu nabantu bokufika. Ngiyafisa ukuza umuzi wakho njengoba nawe uhamba nawo umengameli ukuthi wena unakho ukuzwelana nalento ukuthi kuthiwa bagodwa. Yebo akungatshela ukuthi bagodwa. Into esizwelana nayo ingoba indlela esibeqoshwa ngayo indlela ekwenzeka ngayo izinto. Uma ngabe umuntu sithi umuntu ngabantu ngizosina uyabona manje mina ngisekinalo uvalo lokuthi mangabe kuthiwa angiphume ngengaphandle kwezwe nginalo uvalo manje eSouth Africa ukuthi ngizothitheka kanjani. Ingakho ngithi mina
uma kufanele bahambe kahle asingabashayi abahambe kahle ngabe umuntu oshaya ngabe umuntu olimala ngabe umuntu ofana since sikhona abantu base South Africa esitravelayo siphuma ngaphandle awucabanga usufika usufika passport yakho ithi South Africa uzothi theka kanjani phambili mhlawumbe sisoma ngabe ukuthi into oyiyele lapho kulelo lizwe ngaphandle iyacomplana nomthetho wakulelo lizwe lelo mhlawumbe uvumelekile njengoba abantu isikhathi esiningi balele indaba ukuthi abantu bangaphandle bala illegally bona mangabe ukuthi uye ngento mhlawumbe engezoba nankinga nomthetho wakhona do you think usazoba naleyo fear leyo ukuthi owase South Africa okwelinye ilizwe njengokuchaza ngicabanga ukuthi mina uma ngabe ngiyuzwe kahle umbuzo wakho ngicabanga ukuthi mina into engenza ngibe novalo lokuthi ngiye ngaphandle noma ngingabe ngifike ngokomthetho ikhona ukuthi ngiphuma eSouth Africa abanye abantu eSouth Africa sebeyibuka ngelinye iso ingakho ngithi ngizoba nalo uvalo ngisho ngabe kuthiwa ngifika kanje ngoba vele angaze ngiphume ngaphandle ngongemthetho ngiphuma ngendlela efanele kodwa uma ngabe sengifike lapha yana if sekubona abantu sengihlangana nabantu sengi-introduce usinenhlanhla wakamncanyana from South Africa. Okay, no, ngiya-understand kakhulu. No, siyabonga kakhulu. Mhlawumbe nje uma ngabe siba-specific as abahlali basemjondolo movement anihambisani nale nto yokuthi ama-illegal foreigners noma abantu bangaphandle bahambe. Asisho ukuthi asihambisani nalo. Esingahambisani nalo udlame. Okay. Sikubeke icace nje udlame Siyabonga kakhulu. Thank you.